Mai ka kwai na ta gui khalliu maling ma YouTube channel bek tun rei nei la mai thun riu da rei. Asai December tarik chekiu kum singne ni treat na pungu. The gun few mail to Menglong local newspaper king in Sam the call. Infal December tarik ta chat. Intai mai nun rei kariu mai pom coordination committee rei President Drupadi Murmu Manipur gongni mai ting make the boycott suna total shutdown kaupat kan the. Korkom tong statement kau President gongni meeting make December tarik rut na khat nung hai kalan khuang khat kai megan kau re shutdown ka hau kang sa kani kumna shutdown tai President gong megan kau re handat mang mai ngan tat kai ni tu na ti thai kani shutdown tat kai bom megan kau tai essential services medical emergencies fire services water supply khani rachap tong activities koi ta thu thingni tong rap mi tu na sa kani korkom thilai na President re December tarik rut na khat nung gong ni metai Manipur state kau nupi lal de ngak ni mai ting mik ma khawe tu na sa kani kumna President gongni me haire Manipur ka chu sang me hammi tha development phungwang launi me tuang nai rap mage tiki Manipur tuang communities nun ka khaulat lu tipat inbu bam nu wi kumai sang re kamai gong mai ting me khai boycott supni tu na sa kane korkom tong statement khotai Prime Minister Narendra Modi September 3 rut na kathup nong gong kan me khautai Manipur ta kalang tipat inbu laukan tongi tu na sa kane korkom re Manipur tung lat lu ka gan ting sang na nai ba mi hai central leadership nun re ye tu na sa kane mi da kha President gongni me hai politics lat sa na community nun ta lung ti pom in bu lau khang na de kumna kamai gongni me hai central government re Manipur tuang chun sa mai khani integrity ta ti in swan kai khang tam mai nai na gong tong de tu na sa kane Infal December tarik ta chat Manipur government rikage nai me road goi kha Manipur state transport bus service hai ditat ka haudat ni the tu na December tarik ta chat nun sa indau kan the MST bus services ti ka haudat ni me hai Manipur khau kalulung kum na chu sang mai han gong dat khang tam mai suna ka haudat khangi tu na sa kani Anurag Batspai IFS PCCF and HOFF Chief Wildlife Warden and Additional Chief Secretary Transport or TCI Government of Manipur re mitong lat bam hai zang ne thum tat kai ni mai MST driver khani Conductors, refresher course lanpat may mung khau sa kantonge. Additional Chief Secretary the MST bus service day tabui bam khau tat ka haudat council to metay thu sa taukan magi tiki refresher course hai loye thai ka hau bam nu may lat bam sa kane. None December tarik ta chat District Health Society None rilang na longrang part 1 None District kau zang nai free health camp tat kai na Sunday nung nga law kan the longrang kai luang hai None District kau kakun mai me na me kum na mi tong kai long khau hai basic health facilities asai nga na mak na bam di he health free camp khau tai man sai gan phai pe dai ringu na khadri ra sa lo kani kum na naw me gan phai khat chui na khadri ultrasound za lo kani mi lung khau tai gan pa dai ri ka ki khau in taw nai mai gan nai roi ovarian cyst gan nai ri renal cyst nai me ariu kani khani mai pui gan ringu na khata cervical cancer screens lau kane health camp tat kai kan me khautai gan ringu na chikiu khang health cards ka siam lau kani khani gan sak ta rui minor surgery lau kani dental surgeon with dental examination and tooth extraction ni lau kani health camp khota immunization tong inthuk mai leprosy TB and hepatitis lam ka awareness lau kani free health camp khota medical doctors tachat nurses churu khani pharmacies akhat tu na humanitarian service tai dilau kani Dr. James Bariam dental surgeon nungba CHC with toothpaste and toothbrushes phainai ringu insa khang inza laukane health camp khotai CMO Noni district Dr. Azin Maring Mairui pugai me donate sulauna camp tai tat kai kan tongi mida khaw free medical camp lang law mai khangta longrang village authority leader nunrui CMO Noni khani katwang team ta thunku mai indau kane Infal December tarik ta chat former rural development and panchayati raj minister Yomnam Khamchan Singh Roy intai mai elected representatives pangkhaw rai mai suna kuki mai internally displaced person nun ba mai relief camp laitan sarai khong ukrul district khawang lau kan the MLA tai kuki community reba mai IDPs relief camp khawang na pari ram mai kan nai lau kan the Manipur khawlat lu nai ba mai rui tatkalu mai khaw thik mai azu nai ba me mi hai rui developmental activities azu khaw ku mai nai na bam tong the tu na sana gwangni mai gan khaw chu jang mai nai na lungdat khang karian kane kumna nyu tu bui jang rui gwangni mai generation khang ka khat mak na lungbam ni na chu tu na than kane Christmas kan gwang na ba mai lung khaw community square
กวงกริวนะชุสังไม่หันกวงดัดขังตานตานอินซัมขังกะเกนายเทกุมนาคาคาตากวกรีนะชุสังไม่คันนี้อคัดนะสุนาได้เท่าอินซัมขังตานสุลโคตุนะหิมนั้นแคมจันซิงแต่ริกเรียนกันเองมีดาเขาตั้งคู่ไม่ชนะปุนาสุนไรปันไรนุนรุยคอมมูนิตี้สกับเขากันหลังนายนะบ่ไม่ที่ให้ใจกริวเราดัดขังกะรำเราบ่ไม่ขังตาชวนกูไม่แอมลีตริสายอินดาวกันเองตะแมงลองติ้งไหนล้วนกันบูตริกจะกิ้วกุมสิงเนนจุยนับปงูเล่าชวนกันลานติ้งสินไหนนายเย่สิงบังหมวกนายเย่ไม่กุกไว้นะกิ้งอินสุยนะกิ้งเล่ามือคำตากุยคันเลี้ยวมาลิงไม้ YouTube channel เบกจนเรกงานมากนะทวนกุยอาศัยเครื่องทูจำให้เขาเรงงานแล้วที่อินทวนเราทวนควงรูปมาขายไกลไม่กันรุยกิ้งอินสัมตะละโคทวนกุเท